Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Sakbay na, kablaawan tayo man pa nagiti newcomers, ada Ana Fest Senobio, ken Orly Palataw, kastamat kada Rofel Lardizabal, Grace Elizabeth, Baby Saralyn, ken kada kayamin anaayat ang listeners ken supporters ti drama tayo nga unay daytan kaka, ken ti drama apakaalan iti lesson anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions isagod kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Arapauluan. Apay agimon ka. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Napanamay. Amumat ngayon daw ang mapanak agisursur iti lakok lakay. Sa di na tinagsursuram. Kadagiti kabalbalayan Sa di na akabalbalayan. Kamanipod ruge aging iti ungto dati barangay tayo. Daya aging laod. Kastamutan ijag paabagatan aging agpaamyanan. Ay natimapan mo kit kita na dilaon. Na, dila kay mo't. Siyempre, inak isursur at ilakok. Inak padispiyan ni Berto ko nama. Ay nagalas kat ti panagniw-ngiwat mun karyo. Kababa inday tangay sawsawang mo. Saan aya? Akorsonada na kainay ni Bertaw. Ay nalakay, 30 atawanan tinaglabas. Kanuray kursunada nakideta si kamet tinakiasawaak. Agam kayat mumut ni Bertaw. Amok na ta. Naa, apay, agimon ka. Anya? Ay, sakit yagi mo nan? Pakpakawan. Sige, tay simpak man dagito'y awit ko. Napambanlo ka nagrikrikos. Ore na banlog ka ata, maragragsakan ka. Ta nakita mo dyan, kursunadakin ka. Ay di ka man sumana o itikas ta karyaw. Unay daytan. Tatang, apay agim-imon kayo. Naku na, Nangag ko timbagbagam kininanang itay. chismosa ka mag. Ngam agim-imon kayo, tatang. Pulos mo't Tatang, madi tilakay nga agimon. di mo man ipilit tayo ta. Silang ngamin iti may sa alakay ti agim. Pumanaw kayo di sa angaw, tsaraw. Marabis ka makitam. Unay daytan kaka. Lakay, napanmot nagtrabaho dagiti anak ta. Iso si kanton at agluto iti panggal daw. Si kangay, nagluto ko ma. Katinak man aglakon Kaya-kayat mo, di mapanaglaklakaw. Tapno adda mapagbalin akwarta. Tapno adda maurnong akwarta. Tapno adda igatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Tapno makitak tag kursunada kanyak kunam Apay namnamaam nga dagkursunada kanyak iti daytoy akabakit kaon. Katno ni Bertaw tag kursunada unay kan kamanipun-sipon. Ay nakaryo, di mo man pagimunan ti awan. Ada. Isa kay kayat mo ti mapanagin lalakaw.
Ay nagalas ti kasta pa nagsa sa alaklakayan. Naalalas, ti mapan agpadpa-display dita bakitaan. Anya ngagpadpa-display mo't kay bagbagam. Mabambanugak tupay amagmag na amapan aglaklako dita. Nagkunang amin aya, amapan ka aglakaw. Imbagak mutan dagiti rason. Ay, isardeng mo kidain, tigas ka nga, aramid mau. Aramid nga. Nga ginlalakaw. Unay daytan karyo. Narugit ti panunot mo. Awan talek mo iti pada matao. Kasano nga agtalikakin ka? Kaya't mo nga inaldaw ka amapan agpa-display ka ni Bertaw. Siguro, isupay kidain, ti mangibibos itilakaw man niya. Saan mo? Angam nagsaya at katkuman ngay no ibusin na tilakok. Tapno saan akon nga agbanog nga agrikos. Makita. Kaya't mo ti mapan itayan na nga ginlalakaw. Ay, saan ak tuman lama mapanan ni Jelaod tapno awan may bagam. Saan ka din nga aglako pa ya? Unay daytan kaka. Manong Roy, apay nga tang agi mong launay ni tatang. Napintas ngamin ni Nanang. Ha? Dayta ka di ti rason? Wala. Ado ti mangibagbaga nga oray bakit ni Nanang ket napintas latta. Sa bagay, pudno dayta manong. Agminar ti pintas ni nanang. Ado ati-atiwan na dita. Wala. Iso nga agimon ni Tatang. Sapay ti pagimunan na ket ni Tata Berto. Hindi ka nung amin kaubingan da ket agkursunada ni Tata Berto ka ni Nanang. Nalabos mo't ni tatang. Managatap. Asinaw, ibagbagam nita ang managatap. Pagat atapan yun ni nanang itisan anasaya at tatang. Apay, makitkitam ay ati papanan na. Ala, talaga gayam ngagat atap kayo tatang. Isakit yung launay, tidangga nga inayaw. Saan mo Tatang? Ngam amumimait nga awan aramid ni Nanang. Ako lima ka man dita, Roy. Tatang, lakay kayon. Di kay kuman agim imon. Nang runa, no awan mo, ti pagim imunan nyo. Takababain laang kadagiti tattao. Tinam, si Rumbang agbain. Ta pag-aayat na tagpadpadisplita. Ha? Unay daytan kaka. Ijak pagtagtagaryan ni Karyo. Tapno din akmanon si Diren. Agluto aklatan. Apay ko rin, naglastog kamad tayo. Asinaw, ipaglaslastog ba? Libertaw. Manan. Jak lang aro nagtagtagaran. Nasangunak manan. Ket no kasla ka asinaw, asa namang pansin kalyak. Nga putaan, naggapu kay tayo libertaw. Di mo sang kay bagat tikas tatakababain. Sa anak-anapan naglakaw itayin ni Berto. Ija amyanan kun abagatan laang tinaglakwak. Apay agimun kalatta iti angin. Unay daytan Karyo. Nagdigos ka lang arodan, agpulbos ka pa ilaan. Asino aya, te pagpapapintasa? Jaski ka mo tatao Karyo. Abak mo pa'y tay agkabanwag mo't. Nagsasawang, Apay agimun kalatta. masipat kan tupay. Apay aya, tadi mo maikat ti kinaimun mo. Kasanaw ket kundi pulbos ka pa. Asinaw, te pulpulbosam, ha? Libertaw? Berto manang ti salsalawasawam. Di kalagpain. Intun maamuan na dayta ay jaklamon. Abay, ipulong na ko na. Asino libertaw nga ipanakil mo? Ipanpanakil ko ay amat. Ay unay daytan kaka. Ag-lipstick ka pa kanagbangbanglo ka, tapno maayayokan ka. Ay jaski ka talaga Karyaw. Unay daytan kaka. Tatang, kaasimot ni Nanang amapan aglaklako. Kalpasan na. Pagatapan nyo iti saan anasayaat. Kasanaw, kayat na matirum wara mapan naglaklakaw. Napigsapay mo't ni Nanang tatang. Kayat napay mo't ati manggod. Kaya't nakit di mapan nagpadpa-display.
Ay natatang naimon kayo. Uray kumaan, o da pagimimunan nyo. Awan mo't. Anya laangan nga, iti masao ti pamilya ni Tata Berto, iti kasta pa nagimimon nyo kankwana. Kan maysa, da kayo mo't, tinakiasawaan ni Nanang. Saan mo't ani Tata Berto? Oh, anya pailat sa pulin nyo. Agpatpatay launay ni Bertaw kanina lang yaw. Isu nga raw ngay nagawa ak idin ngay nasawa. Ang ninanang yaw pala ang tisang kapanunot na iday. Oh, kasano nga amuyo day tatatang? Imbaga na, Ha? Anya aya, timbaga na. kunana, nga apay ka naw, asak tinagtinagan ni Korain. Day talakit din ti pagimimunan nyo. At damot pamilyanan. Uray, basta amok akor sunada na lang tati inam, aging gaita. Imbaga na nga rudon kalyak. Uray, tanasingpot ni Nanang. Da kayo laeng ti inayat na, tatang. Ay, jakpat yan. Unay daytan kaka. Isu asan arumbang amatayak. Tamuklatan asipawan ni Berto tinam. Apama na may tabunak. Ha? Anya dagitan ngay bagbagayo, tatang. Isu ajakpay kayat ti matay. Unay daytan kaka. Lakay. Sana kon amapan aglako. Tapno awan ti may bagbagam. Very good. Agpalakpakak pa yan. Apa nagkukurot ka? Akas na nakuturan amanaw. Sayang nga men. Ta imbis nga isupa di maurnong akwarta. Awanen gapoy ti kinaman nangimun mo. Patsem, agkukurot ka Saan mo makita ita jay agkursonadakin ka? Ay tangiwat mo karyo. Agbain ka mamot. Agtala ka man? Nagpanakil ka mo itan, agsasaaw. Apay ayat agimon ka lakay. Ay, dinakman maawag-awagan iti lakay. Kan sanak nga agimaw niti kas kan ni Berto lang. Apay nga raod akapungtot mo. Kat awan mo ibagbaga jay tao. Isakit mo, ni Berto. Ibagbagak laeng nga awan mo ibagbaga na. Di naktupay talyawan no lumabas iti pagtaengan da. Napan kamanan iti ayanda. Ide iti ibagbagak, ide dayjay. Ide aglaklako akpa ije laod. Sa anak at tumaltalyaw iti ayanda. Di pala iso ngamin tinakiasawaan. Na, kano nakilumlumba ka, anang ikasar kanya? Ita, kayat nakon ngay padawat. Unay daytan kaka. Manong, itatasan arimor ni Nanang. Ungtan latamot ni Tatang. Bayam, ta bagbagak ni Tatang. Kastamat ni Nanang. Ibagak saan nakatutupan ni Tatang. Kinamauyong mo't ngamin tar aramidon ni Tatang kini Nanang. Lab na ngamin unay ni Nanang. Oh, nalabos mo ti kasta manong. No ay ayatin na ni Nanang, apay apaspasakitan na tirik nana. Nasakit samot ti mapagatapan. Bayam ading, ta kasauk to ni Tatang. Sapay la kumaa, tadenggen na ka ni Tatang. Uray saan nakadenggen, basta may bagak lakit diti kayat kaw. Pagpampanunutan na retan. Unay kat ngaminen aya ti lakay nga agimon. Just kay. Nasaya at nasabat ka, Kariyaw. Apay, anya ti ibagam? Korsonadam di asawa. Ano ko sa harasan? Di nagpatayin, Bertao. Talaga patayin ka? No, di mo sarang di agad atap iti sana punaw. Sana ya, pagpatpatayam ini di asawa. Imbagam pengaron kanyak. Hindi na italanggaw. Mabainak mo di asawa ma. Kan mabainak iti Diyos. Limpyo akataw. Sa nagapata kasto ti busis ka.
Nagipasitin na kaon. Pagkatapan ako ni Timaday. Ha? Pinagpagbalinan na dakas. Mapatay ka talaga. Kaya't mount di tumangan di Tibarsa ka. Ay, saan naman na kapsak? Ayat tasawam. Saan na pasakitan? Jablo ka. Pagpalininak pa yan nga aga-agaw. Susto mo na. Lagawan mo nga asim iti pa na mataaw. Napigan kan tupay lukaw. Kaya't mo. Saan? Libo ka kasyan tasawam. Maminsan pa nga damang ngagaw. Pulpugan kansel baga. Apay asaw. Una na itan kaka. Apay dagita sugat kada kamuol mo lakay. Minansunak ni Bertaw iti karasayan ti tugaut. Nagloko mo tindagi a tao. Apay ngay akinabil na ka. Naamuan na pag-imunak. Bakit? Ay langgong dagya a tao. Idarum ka. Bakit? Saanin? Pangasaim. Ang mga nuad-adan apatayan nak no kasta ti aramida. Ay paibalod ko dyan anak ti Diablo Bertaw. Saan bakit? Basol ko mo't nga men. Pakawanan nak bakit? Naka-Amerisa ka. Apay nga minasakay la maka-Ameris, ita tanaluguban kayon. Anya nga ita tatang. Daytan, tinauray yo. Saan mo na si diren ti amam? Takas talanga roon ti naramid daken kwa na. Nakaakaase. Nakita yaw tatang. Isakit na kayo unay ni nanang. Ngaman niya tinararamid yaw. Inaldawa si diren niyo iti awan kinapudno na. Ay ala, anak ka. Maawat ko amin na kita panidiriyo kanyak. Talaga mo, sakti nagbasol. Ala, lipatan nyo na ita. Mga barwanan tayo amin nun. Ikatan kanya managuray ti puso kan panunot. Ta sana kaya tinamarso at ikasta. Mas daawak ita, naragsak kayo mutngatan kininanang tatang. Ewan, anak ka, ikaray. Jakton pasakitan ni nanang yaw. Ayatak, aginggat si bibiyagak. Rumbang laang tatang. Unay daytan kaka. Ala, kas pagyaman ko kada kayaw. Magmultaak. Inak mang tilaw kada kita baod ko amanok. Ta agsilibrar tayo man. Ay sa bagay, aduti manok yu tatang. Nay agikiklog man tamay saditan. Ay unay daytan kaka. Wain, rambakan tayo dahil tayo pa nagkikinaawatan tayo. Pakawanan dak anak ka. Kansi ka, asawak. Nasayat unay tanaka-amiris kan tatakaryo. Madi tinalabas sa panaging imon ng runa no lakay kada bakit kayon. Agpinatag kay kidita naragragsak mo lang ti pamilya no adam ako na nga ayat itinagbabatan niya. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan ana paulwan. Apay agimon ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.